Kedam tangaru ni Paikra Toxia ni Tara Langso KPH long the Association of Physicians of India Assam State Chapter Rifu Branch atumpen kacipatir pipon along Karbi Film Society atum cherap cetudunsi World Hypertension Day talon pon bangso huraki joypen pressure check up asai sitami dengpon bangso jai megalong Difu Medical College and Hospital mate DMCH along se kelang bom bang pu Dr. Dhorom Teron pen japonsi alang litum atim lapen Karbi Film Society KFS atum pen ta cherap cetudunsi kado kawi bang phokep society atum aphan aki joy pen pressure check up asai dengpon pressure laki isi phere memia kisu athe bangso kisu laki pajatni high pressure lapen low pressure ki sojong silong lupluti phere mimi binong lasi abang putin atum ta pressure ki so penche pa jok dun vek nangji lapen labang so ki so ki arta ki chok mate age limit avi arta ki zum lapen arta ki ong atum ta pressure ki so long puta pherang kya theng no nang pachini dun sonsi ke long lapen sonsi ni dun achiri me nei mala so hema tu ke dan ki kinya itu na kamu to ki tensi muni tu ki gang ki ong di da tang da ke pressure result is money gets to chairman result is the money they have to take to long la nasi ni tunda la bangso site and that la KCS and members la pen long film society members la pen la to bokera ya tum ba chichi ni to manan tum la na je tong ni ani to ba che thang tong ga tong ba lo ni tum ti la free pressure screening tin ha ba le tum result check ten and ko mani tong si pressure ki ong du ko ko tang ni to no feature to the vitamin D bantu kala ta si ko lapen so asaya allo ko ni to na ta ham chini ma ko nona kailang damlo puluti ki ong dung atuma bangki pressure stroke pensi ki china atum si ki ong lasi bangzo ki sopen kachipa jok jia phana bangki cherok tok pensi kai ki ta dunang ji pusi KCS mai Puchandra Singh Kropen pachini pon je thebong lo non pinangalan ingkan pena bang kiti yang ngomong tidak kadang betul dah ke undung ke resal stroke pun sedikit. Sila so bang ke anutin dan resal apa sah ke bang cerok dokter si cerang ni. Sekini asal so nak joy pen betul. Medical laso treatment ke bang abang ke. Akhir doktor orang temu menceng lo kalau dia sanggup tapi medical department abang suruh dia ni. Masih ni kadu kau biarkan dia harapan bakar biang longara pada jenis ni bangsa itu. Ini medical team atum. Labangso resara putar itu Richard Bomben. No itu kisah itu kita lanjang dia orang orang itu kapinjong. Laso bangke katu biarkan dia rakyat yang longara datang tak muntirun sih. Oke orang jadi panjang pan doktor menjadi bokman medical pan jadi bokman itu. Harsing Ronghang report KTV News.